abana baminto mukuli borai newa niga bobas newa nyali kwa chache ga muino e county mwako minto manjoko kere constituency ga Gusii imagine nende tigante ya boboene kere constituency usiga abantu baguri chikoro uzemba tano wonzi pia wandera basani wane wandera abantu wale kome school ijibweli abantu abonzi bi n'abasani bandi bali inukwana n'abantu ukiri munyambane yali bazachega n'abatebi hana n'abantu abantu olu baterenga otochi kwa noyo kwa na chekira na nyencha na isimu juriya basi abantu wana chekina and then they decide on their own. So mimi nimekuja tu kusema pole na nimekuja kuambia kama ndugu zangu